nakabenta ki khobor ke ba man kasni subscribe yo Antor News. Kabangan ko ang prinsipyo, hangi kipata ba kenal, kapol ka siyang hangi upata bangin rai kanuro. Bawat yang ke constitution ru, ka preamble ka crenshaw, we the people of India. Kabamon pa kinong siyang jong kari India berkoi, kirai ban priang yang ni keriti, kamdai manu priusmet. Katakan ka bol ka sini, tenamar ka nunggu an, kabawan hari kari lele ka jelag ni ka daiban long, nakata ka pet ka piang jo pat ba kamdai nang ta kita ka beson, aga syupi lele ka bapat ya ka bo. Kalau ka snosi menangani ka mga ipi, ngelayo por India de bara besni ka mga tay ka budget naman mga krenno ya kani ka mat nam sinyo so ban kren ya ka mang tingkal sa sarkar. Kani ka sarkar ka buton ban proni ka Meghalaya bagan kot ka ta yok ka kot jong jila Meghalaya bagan dai ka $10 billion. Ma ti kumno ngin habang ipelpat ba ka jimi kabaga sarkar ka pri ban pintulon ni kam magi ni santri Islam kababuan kadai nagaram la shishimram kumnuken ngin syariah hadati jomta di ban pintulon ni ga jela gaji tang nagaram di ban pintit ramni ngin sebayola ma kapol kam siton nalo bagi pintit ramni sagabandu Kimleran, kanina sarkar MD itu, naman bagala sko, bagala yokbon yang seisian, bagala jokbon, kila keren ko ang assembly, nakatara pimpin sngap ya ke kebangi keren. Ilong kecela kabamdan, kabakurdo, nisyane agaram, naga open market, nisyane agaram, naga sarkar India, ni perlut pun ni bandu, ni ikum nula